Kathasha mwanya muno kiwe Samuel Gaishima tugita na mbere ni ati ruko rura ruingi rukeyotewa na NJIRA yagirite romba kwithira rwitetheria nene ye kumenyera na kuonokia Riera boi kulingana na mwerekeri wa rwangi rwa Riera kaunti ya Meru uroshemanite na MBEU baraba wishumirite kutheria thokone cia MUTUATI LAARE ni ANTUBETWE. Nicholas Chabari na atweshia tariria. This youth group ibambirie gutega netha tumba kwethia takataka mbesa warira gikundi ikimwe kia MBITHI kuma antere-ino cia Gebenothi gikwirutite ntugo ya muthi kuthiuruka tauni ya LAARE tauni ya MUTUATI na kinya ANTUBETWE kiongo bakitheragia atauni ino ikumenyekanite ati ukaya kwithirwa antu bakairutana mutigo wa kwathurana ruko rwa rumba akwora na ruko rutomba akwora rwathi na mbere na utetheria mantuni megie michenjangirie ya Riera. Therubu wetu ni bugututetheria kumanage climate change nontu solid waste management solid waste ira to produce andene ya Meru over 85% ni organic waste. Na organic waste igekwa mbaya yakwa dump site ni produce methane na methane ni atuma tukagea methane gas ni atuma ni among the gases ira chu atuma tukagea environment change kana climate change na kana cause global warming. Kwa ria tukathia proper solid waste management tukarita that gas from the atmosphere nikenda tweberia ugaruruku bwa Riera letu bunge tukaeberia mirimo tukiwa waste management irresponsibility etutwende responsibility ya mtoro wandeki county government responsibility mweri kana uronge. It is actually a collective responsibility. So today bito kare abio ni kuoni antu nara kuonde in the entire sub county that waste management in mwereto nebu nonto kumarukire twejire ao kwera thoko LAARE tukari MUTUATI na ANTUBETWE na inyakaelo inonto tukwethi manto yayo onde ikenda antube ya kuona for sure it is our initiative. Kuringana na director wa manto megie Riera kiri thirikari ya kaunti ya Meru uroko watanirite na MBITHI baba aliuga kwina arutha kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru kiri muntu wonthe ura aomba kwithirwa ena muoroto wa utetheria mantuni imegie kutheria tauni ino na njira ya kuthina mbere na utumira ruko rura bwega gwatuika kuri ene enterprise kana biashara yomba kuthithwa nene wante muyuthi kana muntu mushima kana muntu mukuru kumba kututetheria kumanage takataka thirikari ya county government itina pingamizi nabo. Kwina proposal tweta kuandika kwina initiatives imbinge cia climate change adaptation na climate change mitigation. Onogu nabo anto iboritu ibathina mbere na kumenyera ruko na kwaiga ruko obwega nikenda abathina mbere na utigira amitaira bokara ina utheru inkuromba atori bonthe ba Igembe North Igembe kana Igembe region 95% ya takataka ira to producer kana ira tondeka area ji ni organic. It's only 5% ira itheru iri inorganic. Kwa hiyo tutumaira mbeche nyingi ni untu boka mata gintu kiri very precious to us tukagikia dump site ni untu ikiungeno. Kwa hiyo ndaromba atori ba Igembe North na winyi bonene ibairitane kuma nyomba mwanka biashara ene to separate takataka plastic ichi kwa kando itiora inyege kwa mweri ta mwanko omwe chuba itiora kinyege kwa nkuniene mweri jomwe kenda tomba ku manage this big waste organic tomba ku manage by kumitumira miudene yetu no tumitite antu benginya batu tuthwana cia ngwe kwera thoko kana ngwe ya ku manage waste ye ni mtura wandiki lakini ngwe ye ni etutwende actually madam unombeleza kaua mtu nathira si kwera athiri kwera kuma mtu na ruko arutaringi ara uranthi kendete eterete mtu rethi atia mtu roya. So that one is a very very bad mindset na ibino ndo batu MOF what we want to do is change our people's mindset. So inya babu buende antobo tolele tiware we are asking you to part your sense mindset sieto takataka ye yao irresponsibility ya kwa ni responsibility ya county government. So rendinya babu ito bo challenge inya babu waste management irresponsibility to Kumenyeera North, Nicholas Chabari.